wabarakatuh. Nabening ko Allah asmanu salam akalilin tada kapit ginawa. Namang bagian tanah sa dunia na sampai sa lungan na maure. Lagi membuat kebisaan maka pembulalan na sa heroin na gagaw na pananadam. Lagi buso pagarinyo ko Islam. Ada salah kau ko railin dedaraan. Lagi membuat marin-narinaw na siya akan membuya April narinaw sa gitwa pagariak na ada salah kau ko perlas sa ranaw ragat. Isa kisarap nila na so perlas ko ting Philippines. Ako gitu pagariak na ada salah kau kita taed. Dimpol perot ay pun mambuso paundiriran sa Saudi Philippine clans. Katay na pamakin ganyan na gutitang kayo ni sa Saudi ka ay kumbulia kalambay sa tilagu pawing nasukad ng tanwa rabul alamin. Katay na pamakin ganyan. Wassalam.
nắng cây lơ Isa ubun sa